Nagganas yaw. Naimbag nga oras yu amay papagayam. Ti surat nga intay ikanbiyag ita, kahit naggapaw, kahit ni pagayam tayaw ang nagpailingay itinagan a Maria. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsurat ak takayat kumay, akid dawain ti balakad maw, iti parikot ko, iti agdama. Awagan nak itinagan a Maria, para linisak iti maysa nga opisina. Kababaan ti saad ko ang sa anak nga agreklamaw. Naimbag ta ada trabaho, oray no high school graduate laag. Sa nga pulong na tawain nga agtrabaho nitaw, Tata Balsamaw. Amom kaday, Tata Balsamaw nga oray no kababaan ti saad ko, inapalandak lata dagiti katrabaho nga adda saad da iti opisina. Rugyak man nga raw ti agsalaysay. Ayan jay patpatimplak akapikan ka. May sa orasan nga agur-urayak dito opisina. Mabit lang, ma'am. Ibaon nga minister nga agmak iti opisina na. Apay, asino ti imuna anang ibaon kan ka? Sika, ma'am. Kat, anya nga rod kar aramidam dita. Mulmulang-lengan naklatan ng malmalam. Agtimplakan iti kapik. Uwan, ma'am. Mabit lang nga rod. Ay na. Kasanungatan di ipapaaramid ni Sar. Diyakon ammo ti una. Ay, nabambanugak si ka. Aldaw pay laang, nabannog kan? Kasano, tila pangibabaon ang damam kan sir kanya. Si kamot nga min, ti kayat da nga ibabaon. Jakman ammo. Nabayag ka nga minan ditoy. Kabisado da kan. Imbag kumaan, no karaman iti trabaho di pangibabaonan da kanyak. Adda ka dita nga agtimpla iti kape. Gumatang iti sidaan da ijerwar. Kas kada agwashing iti kotse ni sir. Kat ano sa mun Naimbag ta ada trabahom. Nagrikat ka ta ti agbirok ti trabaho ita apanawan. Sige, mangan tangarudan. Tani, mabisin ako. Mapanta kumamot mangan ije kantin anya, Maria. Kaano tangan tamot, mapadasan ti mapanmangan ijay kantin. Ay na, saan anaimas tila ko da asidaon ijay kantin. Ha? Saan anaimas? Wan, iti sa nga pulon atawan kong agtrab-trabaho ditoy. Naminsanak laang anangan ijay. Tain na, nagapgad mo tila ko da asidaon. Si Kangay, soy laang day ta si daam. Si Kangay, anya ti si daam. Duwa aprito atoy ho. Pagsagay saan tan Nakitam ni Maria. Saan man? Abay ka di? Napanadman nga tanday ya babae. Abay, adda pang ibaonam? Ibaon ko man ang mapangumatang iti agas ko di tabutika. Medyo maululaw akat. Dahita high blood mo dahita. Birukak man ni Maria, taibaon ko ang mapangumatang. Dadan sa ije likod. Agchis-chismis da, iti kadwa na paralinis. Agkasar kami kuman ije boyfriend ko ngam nagbabawi mo. Unay mo't daytan a lalaki? Saan akong anak boyfriend? Iso nga aging gayta, single akpay lang. Maria! Ay, Maria! Oh my God! Maria! Oh my God! Apay, ma'am. Ay, good afternoon gaya, ma'am. Imbes ngagtrabaho kayo, agchis-chismis kayo dito'y likod. Kwa ma'am, break time pay laang mat. Saan ka sumungbat? Maria, ingka man gumatang iti agas ko. Ijay parmasya, ma'am. Katuan na! Sa dino ay ati paggatangan iti agas. Agtricycle akon ma'am. Tani, nagpudot mo. Magmagna ka! Dayta man lasadot mon ti ikurem. Asidagmat lang kat dayta parmasya. Dita lang! Ay, maululawak anagnag na anapan gimatang iti agas ni ma'am. Apay ngamin anagtungpal ka adagos? Narigat mo't no sa anak ng agtulnog kadagita at taong isuda ti sir ken ma'am tayo. Ay, uray!
Uray iso ti pakaikatak. Saan man lang nga may baon amapan gumatang iti agas kat nakapudpudot. Ay, uminumak man pa iti dano. Tatalaga ang maulaw ha. O anya, addan agas mo? Wan, imbaon ko ni Maria. Oh, sumbang laeng. Anya nga iti serbina ang masuswelduan no saan mo nga ibaon. Katwan mat, ag chis-chismis dalaang mat ijay likod. Wan gaya, madanadhamag ko. Anya dayta. Agpilpili damat kano no asino ti maipromote nga agbalin nga head dagiti paralinis. At daya mat qualified kadakwada. Ay katsurutin da, jay seniority. Nawanlat ang mukon. Ni Maria ti kabayagan. Ang panagkitaklangan kan kwa na. Kat saan na kabailan ti agbalin ahead. Ay, nabanugak tatang. Nagado ti impatrabaho da iti opisina. Kanayon kamot mabanbanag. Adayamot aldaw ang nagawid ka, manipod trabaho, masaan ka nabannog anak ka. Ay, unan niya. Ay na, pasensya kayong tatang. Siya akong tinaglutaw. Mangan ka, tagbuyak pa ititibay. Agid daak pa'y biit tatang. Aginanaak pa'y. Ay, gayam. Berberukin na ka ni kasinsin mo nga Alan. Itaman pa'y anak kalagip ni Alan. Agsublinto ka na, inton bigat. Kung nakamasapa nga umay. Umay nansawat ibaga ang mga sawan. Imbag man, taaddan ka forever na. Kit balasan ka, mate. Mabalin mo ti makiasawa na nagkaw. No kayat mo. Kalpasan alinukunak jay first a boyfriend ko. Ay, jak kayatin ti makiayan-ayat, tatang. Naimbag man tanasangpatan ka dito'y balayo. Insan Maria? Amumot nga da trabaho. Iso akanayo nak nga awan dito'y balay, insan. Iso nga rod nga inra na ako niti Sabado. Anya ayat ti umay mo ibaga. Kasapulak nga min ti abuno ijay mulak anatang kahit. Kahit nagado a paggatangan ijay ili. Adda nga min nakaibaga kanya. Amabalin ka no gayam ti agorder ijay kunkunada nga online. Taumay da i-deliver. Unmat, apay, italaang nga amom dayta? Wen nga rod insan. Kat agorder kan ijay online. Apay, amom aya nga da cellphone ko. Na, si kaman pa'y ti tao nga awan cellphone na. Wen nga rod insan. Sige, iorderan kan. Mala insan, ibagam numano ti bayad na, tabayada. Ken, i-address mo mutan na dito'y balayo. Tasi kanton ti mangawat, nagsulinag mat ngamin di balay may. Sigurado asaan ang masurutan di agi-deliver. Sige insan, dayta nga rod karamida. Maria, agor order ka mat gaya mon iti online. Wan, apay aya. Si Mang Patan ti order mo. Nagbiitan. Ingkan alaan ijerwar. Agor oray di agdil-deliver. Adamot da sarkan mam ijay. Awanda, ada na pananda. Iso nga ingkan. Nagdakal mo tanday ta karton? Anya ti in-order mo? Anya ti kargana dayta? Abuno, kukwaje kasinsin ko. Kat, mayawid mo nga ro dayta. Umay na alaan dito inton madamdama. Alaan na di tricycle na. Nasurutan mo't gaya man ti agorder iti online. Sinursurok taday tamot ti uso ita apanawan. Huwag nga rod, agorderak man mat. Ewan agorder ta. Ado kat ti kayat ko nga orderan. Inyorderam gayam ni insan mo Alan iti abuno na ijay mula na. Wen tatang. Iyorderan nak mamot iti kasya anak ka. Uray da kayo? Kayat yumat? Wen tanaglang to dagiti mula na. Sige tatang. Bayadan yung tumula kanyak Wen, ada pagbayad ko. Ada kwarta ka naggapaw iti pensyon ka. At damadmadlaw mo. Anya dayta? Dagiti dua a janitres tayo.
Nang runa dayta Maria. Apay ni Maria? Inal daw samet nga da sumangpet a parcel na. Aywan, pudno dayta. Pangalalaan da ngay nga ta iti ibaybayad da. Kat para linis damot lang. Amangan kidimit, no at the sideline na. At dan samet kalukwan ngar aramidan na. No pudno dayta atap mo, may katadakos. Kaslapay ngamin limastog. Oh, panagkunana siguro. Panagkunana siguro kat iso ti agbalin ahead dagiti janitress. Nagsadot. Agbalin kit din ahead dayta. Nagagadmat gidi. Tamapano ray sa dino ti pangibaunam ken kuan. Nagagat no sika. Ngam no siyak. Nagsadot. Kat no si ti kanayo na mangibaun ken kuan. Kat mapanmat. Basta sadot dayta Maria. Saan arumbang nga agbalin ahead dagiti janitress. Oh, dayti simangpet nga order ko para kinitatang ko daytoy. Ha? Kat, sabali manon jay si mangpot, hindi kalman? Sapatos ko dayjay. Nakasil ngamin, iso anagordera. Ay, nagpadatamot gayam iti in order. Ay, ipadas ko man kit di. Aglinlinis ta pailaang. Ituloy ta inton madamdama. O sige, agipadas ka, taagipadas akmamot. Sige, agsinublat ta. Mapan ko pailaang linisan jay office ni sir kan ma'am. Ijayak tunrar nga aglinis. No ni Maria ti bagbagam nga agbalin ahead. Naskan alapdan ta mapasamak dayta. Apay, saan mo kaya ta may promote ni Maria? Maipromote dayta kat nagsadot. Excuse me, ma'am. Oh, si Kamat. Ita ka lang umay aglinis. Anya ti aramiden nyo kin ni Maria. Tasaan kayo nga umay aglinis adakos? Nagdalos kami JCR, ma'am. Agrason ka pay lang. Agpada kayo asadot. Darasem teglinis. Isarunom tumet na ti office ko. One, sir. Ala darasem, tada bisitak matamdama. Maria, delikado kan saa. Anya delikado nga ibagbagam. Lapdan ka no dasar kan ma'am ti pan naka-promote mo. Nangag ko itay na panak nagdalos iti office da. Ni, apay alapdan da. Amom matan ti ugali da. Amom, nangag ko pay. Nga ado ka no ti kwartam. Tanagado ti agsasangpet nga order mo. Apal dala dayta. I-report da ka no kini boss. Anya matan. Gundaway kumat-kuman ang maipromote. Nagbayaga kun dito eh. Anya nga iti aramida? Jak amo no anya ti aramida. Aganad ka, Maria. Amangan no adadakas a plan-planwan dakan ka. Sigurado ka, adito'y drawer mo, tinang ikabila may di kwartam a 15,000? Nabayagan nga giduldulinak di ta drawer ko iti kwarta. Kat, asino nga ro ti suspet sa manangala? Asino kumapay? Iso mati kanayon nga may aglinis dito'y office ko. Ni Maria? Wan, iso apaikat ko day ta Maria. Ay, saan mo pa yan na panagmikhan? No iso at talaga tinanghala iti kwartam. Iso tinaudi ang naglinis dito'y office ko. Kasi met, no may katadagos. O di isukat da jay kabagyan nila kay ko. Anabayagan nga gap-apply. Kabagyan nilakay mo? Sigurado ang mas nagagagat day jay. Kanananos. Saan akas iti dayta a Maria? Dayta lagi padpadas iti parcel na ter aramiden na. Oh, sabagay matindi. Sige, tainak i-report kin ni boss ti dakas nga aramid dayta a Maria. Hey, saan kamot ang matagtagaray, Maria? Tatang, Ada ka di parikot mau. kayat dak nga ikatan iti trabaho. Nay, hapay ngay. Kit nagbayag kan ijay. Apalan dak samot dasar kan ma'am ko. Ay, dayta kit ti madi iti may sa akumpanya. At dalata dagiti managapal.
pagtatakawan dakmatan, tatang. Ay, sus, madiya. But-but ngandak, tatang. Ay, saan ka nga agbutay nga nagkaw? Adak at tatang mau ang nakasagana amang suportar king ka. Insan, adda ka no parikot mo. Ah? Ay, awan, insan. Kat no naibaga ni Uncle Kanyak. Kaya't ko asiguraduan insan no adda ka madlang itinasayata ka sa saad. Saan ka arumbang nga agparikot insan? Agyaman ak insan. Tapat patib karam ti pakinakam ko. Insan, ibagam lang no asino dagiti mang lukloko kan ka. Tasyak ti mang sango ka dako adak. Ah? Sige, insan. Pud no, taga-barbaryo tayo lang. Ang nasaya at tayo at tao. Saan tayo nga ugali ti agtakaw insan? Napanagnagan damudlaeng nga awan inalak a kwarta, tanang ibasaranda dayjay CCTV iji opisina may tatabal samaw. Numan pa'y nakalusutak iti dayta pamabasol na kanyak at dalat sa butengkaw. Ta amok asaan da asardengan ngayar aramidan iti basol aging ga maikata. Anya nga tatirumbang nga aramidag tatabal samaw. To'y pagayabaw Maria. Pagayam Maria, ambaw, nalinis ti konsensyam. Ituloy mo lang ti agaramay, iti nasaya at iti padam ataaw. Ta adan tulat sa pagpatinggaan da, nagiti dakes a panunaw, ken aramay. Saan nga agnanayon ti dakes nga aramay, pagayam Maria. Dagiti ngamin kalaban, kay ayo da abarsakay, yay kayaw nga adaw ti bunga na. Iso saan ka maawanan itinamnama, ta jay arapap mo a promotion, magunod mong tulat ta. Ipasnek mo ta ti agtrabaho, ta dita ti pangibasaran di boss mau nga ipromote na ka. Angam nay, saan kanto mo ang makaliplipat pagayam Maria, no naipromote kan taon. Ngam mangaw ko lang. Ngam good luck, pagayam Maria. Bueno papagayam. Ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Maria. Dito'y programa tayaw, Nagkanas Diyo. In your nose para iti-script ni John M. Isang sagot ka na kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.